Ateti amwe a Nyeri ni makomithitie MCAs a bunge ya Nyeri ni undu wa kwandika marua kuri mutongoria wa bururi magitariria haria mutaratara wa bajeti ukinyite thutha wa gavana wa Maathai kumoria matikamecerithirie. Kirainyererie na mbere hitukia ibesha atimia mateithio hitukia ibesha arimi amacani mateithio no muthamaki wa bururi aramwirire mugramu andikire karwa sentence yemo mumwire atiriri muthamaki ni twaigwo gwatwira tukahitukia besha muthenya mwina Nyeri ithie nake. Oho atongoria acio maugite ati kaunti ya Nyeri ni kaunti yoikaine na utongoria mwega na riu marenda gucokanirira na kunina ngucanio iria ikoretwo kuo. Reke tutwike Nyeri iria yeriragirio, reke tutwike Nyeri iria andu maragio horo wayo ni gwikaga o maundu maria mega. Gwenda tumaneria andu a Nyeri na tukamenyaga o igongona na gitumi kia igongona. Ihinda-ini o riu muikariri giti wa kamiti ya uiguano NCIC Francis Ole Kaparo nyoretie muingi ukorwo na urumwe na uregane na miario iria ingicungirira ngui na rumena. Na wazungumzie watu wetu ya kwamba hamna Kenya kama hamna makabila yote. Lazima tujifunze kuishi pamoja. Accept your fellow Kenyans that they are an integral part of your society. They are part of you. Tunataka wale viongozi wengine pahali popote president ataenda, tuheshimu president wakati wenu haijafika. Na kama Mungu atamjalia labda itafika hiyo wakati mwingine, lakini kwa sasa tuendelee na kupendana, tuwe kitu kimoja watu wa Kenya. Mararagia mathiko-ini ma muthoniwe wa minister wa wathani wa matura Mwangi Kiunjuri mwena wa Giakanja Nyeri. Ngiribotera Inooro TV njitagwo Wangari wa Njoroge.